Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala her barcamızga da ödülün selamın, rahmetin hem bereketlerin nasip etsin. Günahlarımızı geçirip Allah Teala kılgan iziliklerimizni gafu kılsın. Tevfik hidayetten ayırmasın. Faydalı tiren ilimler versin. Baxit saadet. Kurkam hılık nasip etsin Allah Teala. Hamdaki Allah Teala şu bizni zalim, mazlum buludan saklı kursun. Muhterem kardeşler, indi elhamdülillah şuşa Allah Teala bizni eng zor nimeti iman bilen nimetledi. Şoňa görä şuşa imanly halada bizde etken har bir hamd seneleri bizni Allah Teala'ga indi eriştirge nasipler eylesin. Hamda indi elbette etken har bir salavat şerifeleri bizni Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine erişirge nasip olsun. Indi şundan da bizning imanımız ol eng zor nimet. Çünkü ol baylık fanni maddi baylık tugul, kitetirgan, çiritirgan baylık tugul. Alaygana tugul şu baylığımız bizning ahiretke köçetirgan baylık. Şoňa görä munyň muhtaram kardeşler kadirini unutmaska kerek. Bu turmuşda nindigine bizge qaraganda yaxşyrak yaşagan kişiler bolsa da, eger de alarning iman baylığı bulmasa, alardan kinleşirlik ebiri yok. Çünkü iman baylığı ol başka bütün baylıkka qaraganda zorrak baylık. Eger sen namaz okuýsaň eken, namazda eken, sen nindigine fakir bolsaň da, nindigine awru bolsaň da, namaz okumagan kişiye qaraganda sen barbyr bäxitlerek. Hem barbyr senin bayrak köňüliň, bayrak senin ahiretiň we şuşuny muhtaram kardeşler Allah Teala bizni şuşu baylygybızdan mahrum kılmasın. Ne için diýip aýtam? Çünki hazırki wagtda şulay bit kişiler unutup jiberelerine şuşu ruhi baylyk turunda. Hem hazır vaga silegende de kişilerge ruhi baylykny silep bolmuy. Çünki kişi anlamy. Mesela kişiге aýtasyň eken, muny işleseň seňe cennet bolar diýseň, şulay bit kişi aýta, "Ну, понятно, cennet" di. Может, birerinde realniýerak aýbirsin bizge aýtyrsyň di. Şulay bit indi. Bu dünýada birer realniýerak aýbir ýokmusyň di. Ätik sahabelerimiz bu dünýadagy bakşasyn cennetdegi bir agaçga alıştırganlar. Şulay bit, mene sahabelerimiz. Sen de bugün kişiге kelip aýt, mene şu bakçaňny cennetdegi bir agaçga alıştyrasyňmy diýseň, nerse? Sen şunu fantastik iştoli. Virtualny aýbirsin, meňe muny taqdim etesiň iştoli diýär. Şulay bit indi. Mene şoňa görä muhtaram kardeşler, elbette iman ruhi baylyknyň nerse ekenini unutmaska kerek. Çünki muny gana anlagan kişi nindi aýda ýaşagany bizni, hem nindi ýylda ýaşagany bizni şulay bit bilip dura. Bizning indi inşallah bugün tileşesi kelgen sözübüz Gaşura günü turunda bolur. Mene şuşa Gaşura gününiň de biýikligin anly, elbette ruhi baylykny anlagan kişi. Ruhi baylyknyň kadirini bilgen kişi. Allah Teala wagda etken Gaşura günü için wagda etken sawap alar bitinisi ruhi islikde, ahiret isliginde ýata. Indi bizning Allah berse Gaşura günü bola düşenbe gün. İnşallah. Ol indi bizning 10-njy gün bola şulay. Mene şunda gyzyk nerse bar, galimleriniň de türli fikirleri bar eken Gaşura günü turunda. Birawler aýta, Gaşura günü 9-njy Muharremde. Mesela Aýşa radıyallahu anha. Birawler aýta 11-nji Gaşura günü, 11-nji Muharrem Gaşura diýip atalady. Aýynda köpçilik galimler aýtalar 10-njy Muharrem günü ol Gaşura günü. Aýynda 9-y, 10-sy, 11-i ol barbyr tege urazat atyrga haýyrly sawaply günler bolup sanala bizni, muhtaram kardeşler. Näşula aýtyp 10-njy gün Muharrem aýynyň ol bizning düşenbe günge tory kile. Bu günni ikilete sawap alarga mümkinçilik bar. Nindi sawap? Çünki bizning düşenbe gün ol sünnet urazasyna tory kile, düşenbe penjeşembe. Hem şoňa görä bu günni Gaşura gününi urazat etsak, biz indi düşenbe gün ur sawabyny da alabys. Bilgenibizçe İslam dininde sawaplar koşulal. Mesela eger de sen meşke kelip kirdin, hem indi meşke kelip kirgenden soň duha namazı okuýsaň eken, mesela 2 rekat duha namazı okusaň, maňa kire meçit namazı da. Eger sen täharet algandan soň okuýsaň eken, şu duha namazyn, maňa kire duha namazı da, meçit namazı da, täharet namazı da. Üç sawap kire bir jola. Mene bu muhtaram kardeşler optim bolaýyn, şulay. Sawapny strivatnamy, sawapny optim alup bola. Mene muny bu naçar bir tugul. Barbyr mundy faýda turunda oýlarga kerek. Biz bir dünýäwi faýda turunda oýlaýbys. Şulay bitin. Mesela bir arkağa barsak, aýdamda kirip çyksaň ekonomnyrak bolady biz. Mene bu dini ýaktan da şunday faýdaly eýberler bar muhtaram kardeşler. Şoňa görä inşallah
Аллаһ Тәгалә безгә инде шушы берничә савапларның дәрәҗәләрен алырга насыйп әйләсен. Гашура көне инде көн соң ул дигән вакытта инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм хадисенә мөрәҗәгать итик. Абдуллаһ ибн Габбастан радиллаһу анһу килгән хадистә әйтелә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте ди: Кем дә кем Гашура көнен ураза тотса ди, Мөхәррәм аенда ди, Аллаһу Тәгалә тәваба 10,000 мәләкин. Аллаһ Тәгалә аңа 10,000 фәрештә савабын бирә. 10,000 фәрештә савабы. Бер көн ураза тотсаң Гашура көнендә. Моны күз алдына китерергә авыр. Чөнки фәрештә ул гел савапта, гел изгелекте. Аның башында бер начар уй юк. Аның гамәлендә бер гынахлы гамәл юк. Шуңа күрә ул 24 сәгать булса, 24 сәгатьне ул гыйбадәттә. 24 сәгатьне ул Аллаһ Тәгаләне мактауда. Менә шушы затларның 10,000 фәрештәнең савабын аласың Гашура көнендә ураза тотсаң. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ва ми'ати шаһид", 100 шаһид савабы сиңа биреләде. Шаһидләр алар хисапсыз җәннәткә керә торган кешеләр. Әгәр дә вафат булса Аллаһ юлында кеше шулай бит инде, хисапсыз җәннәткә керә. Шаһидтән дә зуррак дәрәҗә юк. Шаһидләрдән көнләшә бөтенесе, хәтта фәрештәләрдә. Шуңа күрә 10,000 фәрештә савабы 100 шаһид савабына тиңләшә. Шаһидләрнең савабы зуррак. Менә монда күрәбез тагын математика шулай бит. 10,000 шаһид белән 10,000 фәрештә түгел. 10,000 фәрештәнең савабы 100 шаһиднеке. Менә нинди математика. Шулай бит, кешеләрнең савабы күбрәк була фәрештәнекенә караганда, әгәр дә алар изгелек кылып яшәсәләр. Безгә шуңа күрә дә зур сынау бирелгән сайлау мөмкинчелеге. Ихтыяр көче бар безнең. Без мөмкин без яхшылыкны сайларга, мөмкин начарлыкны сайларга, ләкин начарлыкны калдырып яхшылыкны сайласак, безгә фәрештәгә караганда күбрәк савап бирелә. Чөнки фәрештәнең андый сайлау мөмкинчелеге юк. Ул начарлыкны белми. Ул гел яхшылыкта гына, аның көрәш юк. Аларның нәфис юк, аларның күңелендә көрәш дигән нәрсә юк. Менә шундый хикмәтле затлар. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: Кемдә кем Гашура көнендә ураза тотса ди, Мөхәррәм аенда ди, "Утия саваба 10,000 хаҗҗин ва муътамарин ва 10,000 шаһидин". Аллаһ Тәгалә тагын арттырып әйтә. Әгәр дә ди Гашура көнендә тагын ураза тотсагыз ди, шулай бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: 10,000 хаҗ һәм 10,000 гомәрә кылган кешенең савабы булачак ди. Димәк, 10,000 бер хаҗның савабы, шулай бит инде, ул фәрештә савабына тиң. Димәк, хаҗ кылсаң син фәрештә савабын аласың. Шушында менә монда чагыштырганда күрәбез. 10,000 фәрештә савабын аласың, шулай бит. Шулай 10,000 хаҗ кылган кешенең савабын аласың. Әгәр дә син Гашура көнендә ураза тотсаң, ул хаҗ кылган була дигән сүз түгел. Гашура көнендә бер көн ураза тотасың, соң хаҗга барасы юк дип утырасың, әйме? Кайбер кеше шулай дип уйлый. Менә бер заман безнең казында шундай бер булып киткән иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Фал ихлас сүрәсе ди, кул хувалла ди, ул Коръәннең иштән бире ди." Бездә шундай оста кешеләр барлыкка килде, 3 тапкыр кул хувалла укыйлар да Коръән чыктым диләр. Шулай бит математика. Димәк, иштән бире булса бер ихлас, ич ихлас. Димәк, бөтен Коръән дигән сүз. 3 тапкыр кул хувалла укыйлар да язып бирәләр. Хатим кылдым, Коръән хатим кылдым дип. Ул бик җайлы бер ул теге. Анда укыйсы юк, шулай бит Коръәнне тулысынча инде. Менә мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, монда чагыштыру бара. Чагыштыру савап ягыннан бара монда бу очракта, әмма әлбәттә инде хаҗлары ул икенче булып санала барбер бу очракта. Шулай ук инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ва ман масаха би ядиhi ала рa'си ятимин йawma ашура рафа'a Аллаһу Тәгалә ләһу би кулли шагъратин дәрәҗә". Менә шушы Гашура көнендә бер ятимнең башыннан сыйпаса ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, берәр кеше ди, шушы башыннан сыйпаса ятимнең ди. Ашура көнендә һәр бер чәч бөртеге сайын Аллаһ Тәгалә бу кешенең дәрәҗәсен күтәрер ди. Һәр бер чәч бөртеге сайын ятимнең башында ничә чәч бөртеге булса, ничә чәч бөртеге бар икән кеше башында. Булай данлыйлар юкмы? Укыган юкмы? Андый бар инде санаучылар, шулай бит галимнәр саныйлар инде, аны кемдер йолдызларны санаган хәтта. Шуңа күрә менә шушы ничә чәч бөртеге бар, димәк, бихисап күп дәрәҗәгә бу кешенең дәрәҗәсе үсә. Әгәр дә инде ятим кешенең башыннан сыйпаса. Ятим кешенең башыннан сыйпау ул мөхтәрәм кардәшләр почтадан акча җибәрүгә караганда да кай вакытта файдалырак. Менә син кай вакытта алып киләсең әйберләр. Шулай бит инде. Ятимнәр йортына. Мәсәлән, анда калдырасың, вакытыга манда нигәме шулай бит, ник китеп барасың.
Менә шушы ятимнең башыннан сыйпау, менә шушы әйбергә караганда, синең теге бүләк бирүгә караганда, сиңа файдалырак һәм шушы балага файдалырак булырга мөмкин. Ни өчен? Бу ятимгә җылы җитми. Бу ятимгә гадәти рәвештә шулай бит җылы җитми. Моңа ата-ана җылысы җитми. Шуңа күрә гомумән ятимгә түгел әле безгә дә җитми әле ул. Андый нәрсә шулай бит инде. Кай вакытта без дә башыбыздан берәрсе килеп сыйпамас микән дип шулай бит утырабыз. Юк, сыйпаучы кеше юк. Арттан килеп бирергә мөмкиннәр була, әйме? Нишләп утырасың син дип, әйме? Ну, баштан сыйпаучы юк. Хатын башыңнан сыйпаса инде, андыра берәр нәрсә эзлисең, берәр нәрсә сыр яхшысы бу хәзер дисең, шулай бит инде. Баштан сыйпаучы, бәле без дә аңа мохтаҗбыз, олы кеше дә. Бер нинди ичкерсез шулай бит бер нәрсә өмет итмичә килеп башыңнан сыйпаганга. Менә бу ятим дә мохтаҗ җылыга, син үзең дә моңа мохтаҗ. Ятимгә кагылу белән, ятимнең хәленә керү белән синең йөрәгең шундук җиби эри. Менә ул йөрәк халәте тәрбиягә мохтаҗ. Әгәр син аларны күрмәсәң, ятимнәрне күрмәсәң, авыруларны күрмәсәң, зиратларга бармасаң, йөрәк безнең бик тиз каты. Бәгыр бик тиз ката, без инде бер нәрсәгә дә насың тәэсир итә алмыйбыз. Әгәр дә син шушыларны күрмәсәң һәм алар янында йөрмәсәң. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук безгә бер хикмәт. Һәм әлбәттә бәйрәм көннәрендә ятим кебек кешеләргә шулай ук игътибарлы булырга кирәк дигән бер сүз бу. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ва ман фатара муъминан лейлата гашура, факаннама афтара индаһу җамига уммати Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм ва ашбага бутунаһа." Менә тагын бер хикмәтле сүз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Шушы Гашура көнендә, әгәр дә син бер мөселман кешене ашатсаң, авыз ачтырсаң дигән мәгънәдә шулай бит ифтар кылдырсаң, инде инде ул ураза тота, синең өеңдә, синең кулыңнан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бөтен өммәте ашаган кебек булыр ди. Һәм тамагын туйдырган кебек булыр ди. Уйлап карагыз. Бөтен минчә миллиард кешене син ашаткан буласың. Хәзер менә миллиард ярым мөселманнар дисәләр, җир шарында шуның кадәр кешене син ашаткан буласың шушы бер мөмин мөселман аркылы. Менә бу матур шулай ук, матур гадәт. Менә кайбер мәчетләрдә безнең Гашура көнендә Алла бирсә шулай ук авыз ачтыру ифтар булачак. Бу бик зур савап, бик зур хикмәт монда. Моны эшләгән кеше әҗер савапны бехисап күп ала. Без менә теге атнада дәрестә генә сөйләшкән идек. Савап эшләү турында. Савап эшләү авыр түгел, бик гади, бик җиңел әйбер. Менә бүген сөйләшеп куй. Син Ашурада уразага керәсең, әйдә дүшәмбе көнне мин сине чакырам кунакка. Әйдә барабыз кафега, сөйләшеп куй. Шулай бит. Бу кешене. Яки менә теге кеше белән сөйләшеп куй шулай бит. Яки янда хәзрәт белән сөйләшеп куй шулай бит инде. Әйме? Әйе. Без хәзрәт белән шинча Фатиха абый вот хәйләкәр ул шундый. Фатиха абый хәйләкәр, белә ул минем килә алмаганны. Уже сөйләшенгән инде Фатиха абый, ачуламагыз. Ачуламагыз. Всё. Фатиха абый да хутыга алып барабыз Алла бирсә. Безне Фатиха абый инде ул барам диде теге. Аюга барабыз, приманка булып барам диде. Инде мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә андый кешедән аю да курка, мөселман кешесенә шулай бит. Ни өчен дигәндә, йырткычлар, хайваннар алар Аллаһның әмере белән йөриләр. Тешлиләр Аллаһның әмере белән генә. Бер чаян Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм тешләгәч, "Эй син ди хайван, ди, кемне тешләгәнеңне генә белмисең ди. Теге башында эшләмисең ди. Мин бит сиңа начарлык теләмим" ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шушы чаян тешләгәнне тызлы су белән юып, эшкәреп шулай дәвалый аннан соң. Менә шуңа күрә тызлы су белән эшкәрү дигән нәрсә ул сөннәттә бар. Моңа гаҗәпләнмәгез. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай итеп, шушы бер мөселман кешесен ифтар кылдырсаң Ашура көнендә ди. Бу чиракта Аллаһ Тәгалә сиңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм өммәтенең әҗер савабын бирә ди, насыйп итә ди. Бу авыр әйбер түгел, мөхтәрәм кардәшләр, ул бик җиңел әйбер. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әҗер савапларын насыйп әйләсен. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә инде сорыйлар: "И Расулаллаһ, Гашура көнен Аллаһ Тәгалә башка көннәргә караганда биегрәк иттеме?" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Әйе" ди. Чөнки бу көнне Аллаһ Тәгалә күкләрне һәм җирләрне яратты ди. Уйлап карагыз шулай бит. Күкләрне һәм җирләрне бу көнне яратты ди. Шулай ук инде Аллаһ Тәгалә тауларны бу көнне яратты һәм йолдызларны бу көнне яратты ди. Шушы көнне ясады ди. Бу көнне ләүх белән каләм яратылды, ясалды ди. Ләүх ул
хранимая скрижаль деп тәржімә ителә рус телендә шулай бит инде. Лаухул махфуз дигән. Татар телендә аның тәрҗемәсе юктыр инде, без бит лаухул махфуз дип бирәләр. Элек-электән теге гарәп сүзләрен шулай гына алабыз без. Бу инде бөтен әйбер язылган планшет дисәң дә була инде. Хәзерге телгә тәрҗемә итсәң шулай бит. Менә шушы җир яралтылганнан бирле шушы көнгә кадәр нәрсә буласы була, алар бөтенесе язылган. Лаухул махфузда әйе. Шуны алып укысаң, бөтенесен дә белеп торасың. Әмма ул инде безнең яшерелгән мәгълүмат мөхтәрәм кардәшләр. Шулай булай. Ну, илаһи планшет инде бу. Шулай бит. Вирус кирмәй моңа. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Ибраһим алейһиссәлам шушы көнне туды ди. Ашура көнендә ди. Һәм шушы көнне ул уттан куткарылды ди. Шушы көнне Ибраһим алейһиссәламгә үзенең баласын курбан итеп чалырга әмр ителде ди. Һәм шушы көнне Аллаһ Тәгалә аның инде баласын коткарды ди. Шулай ук шушы көнне Фиргауынны Аллаһ Тәгалә батырды ди. Һәм шушы көнне Әйюб алейһиссәламның авыруы бетте ди. Һәр бер пәйгамбәр белән Ашура көнендә ниндидер вакыйгалар булган, ниндидер җиңел вакыйгалар килгән. Һәм шулай ук инде Адәм алейһиссәламның тәүбәсе дә шушы көнне кабул булды ди. Һәм Дауд алейһиссәламның гынахы шушы көнне кичерелде ди. Сөләйман алейһиссәламның дәүләте шушы көнне килде ди. Һәм инде Гыйса алейһиссәлам шушы көнне туды ди. Һәм Гыйса алейһиссәлам шушы көнне күтәрелде Аллаһ хузурына ди. Һәм инде шушы көн Ашура көнендә кыямәт көне булачак ди. Кыямәт көне җитәчәк ди. Менә шулай итеп мөхтәрәм кардәшләр, Ашура көнендә бик күп вакыйгалар булган икән әйе. Бәлки дүшәмбе көнне кыямәттә булырга мөмкин. Шулай бит инде. Алла сакласын. Без бер нәрсә әйтә алмыйбыз. Шулай бит бер теге без уйлаган план түгел ул. Кеше уйлый, мәсәлән, менә мин беләм информацияны, кыямәт көне әле җитми әле булды. Шулай бит. Әле бу булмаган, теге булмаган, яҗүж-мәҗүж фәлән фәсмәтән булмаган әле ди. Мөхтәрәм кардәшләр, бер нинди андый әйбергә без инде ышана алмыйбыз. Шулай бит. Монда безнең әйтик, рәхәтләнеп йөри торган бер генә көнебез дә, бер генә сәгатебез дә юк. Һәр бер көнебезне шушы изгелек өчен куллансак, әлбәттә үзебезгә бер хәерле булыр иде. Инде иншаллаһ шуңа күрә дә тырышырбыз Алла бирсә шушы Ашура көнендә, Ашура көнен ураза белән үткәрергә. Һәм дә инде әйтәм бит, дүшәмбе көн булганлыктан Алла бирсә тагын шушы дүшәмбе көн уразаларында савапларын да Аллаһ Тәгалә безгә насыйплар әйле күрсен. Инде иншаллаһ рус телендә дә сөйләп алырбыз. Аъузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о дне Ашура. Ашура, да? День Ашура это взято от слова Ашара, 10. Это 10-й день Мухаррама. Есть, конечно, версии, что это 9-й день, есть даже версии, что это 11-й день. На самом деле разногласия в исламе встречаются в таких вещах, вы не удивляйтесь. Например, на день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже есть разногласия, что это не 12-й Раби'уль Ауаль, а там какие-то другие дни сказано. Даже есть хадис, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился в день Ашура. Есть такой хадис. Но ведь Ашура, он в месяце Мухаррам, а не в месяце Раби'уль Ауаль, понимаете? То есть даже вот в таком плане есть разногласия. То есть не удивляйтесь, если вы это встретите, ничего страшного в этом нет. Но есть группа ученых, большинство ученых, которые, например, выбирают одно мнение. И это мнение считается более распространенным потом в обществе. Вот это вот 10-й день Мухаррам, он является как бы более распространенным мнением, и большинство ученых склоняются именно к этой дате, к этому дню. То есть, что это 10-й день месяца Мухаррам. Я уже вам неоднократно говорил о важности того, чтобы жить и знать календарь мусульманский. Потому что это все-таки наш календарь, мусульманский календарь. Наш календарь григорианский, который мы сейчас живем, да, светский календарь, так скажем, он не совсем светский. Он тоже основан на религии. Он основан на христианстве, так как ведет начало от Рождества Христова, а месяцы в нем основаны на именах языческих богов. Там июль это там Юлий, да, там и так далее. Август это Августус и так далее. То есть это все основано на греческих богах. Все эти правители, они в свое время были обожествлены, то есть превращены в богов. И то же самое у нас с планетами. Они все имеют имена греческих богов, языческих. Поэтому название планет на арабском тоже отдельно свое есть. Не Венера, не Марс там, а отдельно свое есть название. Поэтому вот это вот Юпитер, Сатурн, это же все они имена богов. Даже вот начало Нового года взяли в день праздника Сатурна.
был такой бог Сатурн. В этот день все раздевались в Греции догола и бегали по улице. И, соответственно, там делали свои дела, как бы, да. Если ребенок рождался от этого, так скажем, праздника, значит, это был благословенный день. Какой-нибудь Сатуренок, наверное, да, там какой-нибудь. То есть и христианство просто заменило этот праздник, значит, сказала, вот это сейчас будет у нас христианским праздником, а эту ерунду мы убираем. То есть христианство тоже убирало вот такие языческие, так скажем, может, как называть это, отклонения, да, какие-то безобразия, эти все грехи тоже из христианства исправляло. Таким вот образом, то есть важно действительно знать свой мусульманский календарь, потому что он более близок к исламу, более близок к истории пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и к событиям, которые произошли с мусульманами. Дорогие друзья, день Ашура – это большой праздник, великий день для мусульман тоже. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал не праздновать это как праздник. Он сказал относиться к нему как к благословенному дню, но не как к празднику, потому что все-таки праздник у нас свой. Это Ураза Байрам и Курбан Байрам, да? А в этот день это благословенный день. То есть мы не должны праздновать его, как празднуют христиане или как празднуют иудеи. Вот это он нам тоже сказал, чтобы мы отличались. Так как все равно начало этих праздников идет от иудеев и от христиан. Потому что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел в Медину, он заметил, что в этот день иудеи держат уразу. И он спросил, почему вы держите уразу в этот день. И тогда иудеи сказали, в этот день Аллах спас от фараона наш народ и Моисея, Мусу алейхиссалям. И тогда пророк сказал, мы больше имеем право на Мусу, чем вы. Поэтому мы тоже будем держать в этот день уразу. Но чтобы отличаться от иудеев, мы держим один день до Ашура или один день после Ашура, чтобы как бы было 2 дня. Можем 3 дня держать, если есть возможность, так скажем. Тоже ничего плохого в этом не будет. Вообще, побольше уразы можно держать в месяц Мухаррам. Потому что пророк сказал, самый почетный месяц для уразы, помимо Рамазана, это месяц Мухаррам. Есть много хадисов, опять-таки, противоречащих. Там сказано, хороший месяц для уразы Раджаб, да? Там Шахбан, Шауаль, там и так далее. Просто, понимаете, ученые это объясняют так, что пророк узнавал о достоинствах тех или иных месяцев спустя некоторое время. Например, о достоинстве месяца Мухаррам он, ученые говорят, узнал уже в конце жизни. И поэтому сказал этот хадис уже как бы попозже. До этого он хвалил другие месяцы, например, тот же Раджаб, так скажем. Поэтому ничего страшного в этом нет, в этих противоречиях. Будем держать уразу и там, и там, и там, да, как говорится, иншаллах, лишним не будет. Саваб, только саваб. Там больше ничего нет. То есть ничего плохого в этих днях не будет. Также, дорогие друзья, пророк саллаллаху сказал, как мы должны вести себя в день Ашура. Мы сказали, да, уразу держать. Вот здесь интересный хадис, где передается от Абу Хурайра, рады Аллаху анху. «Ман васага аля гиялихи яума Ашура, васага Аллаху гиялиху алейхи саир аль-сана». То, говорит, в день Ашура, как сказать, васага, это, одним словом, это, наверное, не скажешь, устроил угощение, что ли, для своей семьи, то есть отнесся по-другому. Принес, например, вкусности, сладости, может, какой-нибудь подарок сделал, да, своей семье, то, говорит, если он в день Ашура это сделает, то Аллах Тааля будет относиться к этому человеку весь год таким образом, до следующего Ашура. То есть будет к нему относиться щедро весь год. Если этот человек щедро относился в день Ашура к своей семье, значит весь год к нему будет Аллах Тааля щедро относиться. Ну, грубо говоря, то есть, да, вы пришли домой с тортиком, обычно вы никогда с тортиком не приходите, да, а тут с тортиком пришли в день Ашура, какой-то жене цветы, да, бабе цветы, дитя мороженое, да, и, соответственно, уже весь год тебе цветы и мороженое ловишься. Да, ну, наверное, кто в чем нуждается, да? Кто в чем нуждается, иншаллах, то и несите, да. Вот, поэтому, если вы относитесь щедро к своей семье, в день Ашура, то Аллах Тааля к тебе же будет щедро относиться.
это не трудно на самом деле. Тут же не сказано, каким же образом. Естественно, по возможности. Не обязательно шубу покупать жене, да? Потом уже отбивать эту шубу весь год, как говорится. Соответственно, уже можно по-другому провести. Да? Жене, например, сказать: я принесу продукты, испеки что-нибудь вкусное такое, да, как, обычное, которое нет. Давай сделаем какой-нибудь праздничный стол. Да? Давай вместе вот в этот день сходим там куда-нибудь, да, с семьей там и так далее. То есть пусть, говорит, вот этот день для них будет такой интересный, знаменательный таким образом. То есть ты щедро отнесся к своей семье. Это несложно, еще раз повторяю. И за это Аллах Тааля весь год к тебе будет щедро относиться. Это не равное отношение, да? Один день плюс год. Но Аллах Тааля всегда такой. Когда ты делаешь что-то мало, Аллах Тааля отвечает чем-то больше. Также, дорогие друзья, держать уразу тогда, когда люди кушают, это относится и к Ашура, и к Арафа, это относится и к другим благословенным дням, или в общем к уразе, так скажем, да? Это тоже, и в этом есть большой аджр саваб. Вообще мусульманин, он отличается от других людей. Много хадисов, например, хадис о том, что когда люди путешествуют, останавливаются на ночлег, все люди спят, один человек всю ночь поклоняется. Вот этот человек, говорит, получает большой аджр саваб. Почему? Потому что все устали, с ног валится. В путешествии ты фарз намаз можешь сокращать, да? Сунный там вообще не говорю. А этот человек, он, несмотря на то, что устал, несмотря на то, что даже фарз можно сокращать, он еще тахаджуд читает ночью. Поэтому этот человек, он неординарный. Он отличается от других. Вот мусульманин то же самое, он отличается от других. Когда все кушают, богобоязненный мусульманин, он держит уразу. Даже другим немножко стыдно становится на самом деле, да, когда вот сидишь, кушаешь, тут один, говоришь, зовешь кого-нибудь, он говорит: я ураза, и все как-то сразу уже как-то, да, уже неудобно уже кушать, а как это, да, так-то, у него ураза там и так далее. И вот это, да, и это случилось во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сидел, кушал со своими сподвижниками. И пришел Биляль, рады Аллаху анху. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: о, Биляль, говорит, ат-тагам, ат-тагам. Вот, понимаете, вот этот зов ат-тагам, ат-тагам, иди кушать. Вы не думайте, что вот сейчас, например, да, тебе говорят: иди покушай с нами. Тебе говорят, что это означает? Это как бы, жест доброй воли. Они хотят тебе сделать там приглашение какое-то, да, что-то такое. Для нас это что это значит? Если ты откажешься, и ты отказался. Если ты согласишься, ты согласился. Больше ничего это не значит. Ты здесь не поел, ты поел в кафе, ты поел дома. Но в те времена, если ты здесь не поел, ты мог не есть потом 3 дня. Ты мог потом не есть месяц. На финиках держаться. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: я Биляль, ат-тагам, говорит, еда, говорит, давай. Потому что сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, по 3 месяца не ел горячей пищи. Когда есть еда, они старались быстрее сесть и покушать, потому что когда ты покушаешь во второй раз, неизвестно. Вы понимаете вот это серьезная ситуация? Это не как сейчас. Тебя приглашают, ты говоришь: ай, ладно, потом поем, да? Ничего страшного, я на диете. Если это в те времена, это вообще там на диете. Люди вообще не знали, что это они постоянно на диете, да? Они не знали такого понятия. Вот это ат-тагам, что это означало? Но Биляль, рады Аллаху анху, сказал: инни саим, у меня ураза. Была ли у него еда на ифтар, неизвестно. Он мог сейчас нарушить уразу, тут сейчас поесть, а потом уразу подержать тогда, когда будут голодные времена, так скажем. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так и делал. Он утром спрашивал у своих жен: есть ли сегодня что-то поесть? Они говорили: нет. Он говорит: тогда я сегодня ураза. Вы понимаете? То есть у них вот такая была ситуация. Я же говорю, один наш приехал какой-то араб, рассказывает про уразу, про савабы там и так далее. И один студент встает и спрашивает у этого шейха: шейх, говорит, у меня, говорит, вопрос. Во время голода, говорит, можно уразу держать?
Все там ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А что там будешь делать-то, если там не уразу держать во время голода? Там же другого выхода у тебя нет. Понимаете? Поэтому раньше голод совмещали с уразой. Голод, они это превращали в саваб. Значит, буду уразу держать. Вот, соответственно, Биляль, рады Аллаху анху, у него такая очень серьезная ситуация. И он сказал, у меня ураза, отказался. И вот поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям ему сказал, сидящим тоже вокруг, он сказал, «Накулю арзакана». Мы, говорит, сидим, кушаем, говорит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит сахабу. Мы, говорит, сидим и кушаем. «Варузика Биляль филь джанна». А еда Биляля в раю. Мы, говорит, сейчас здесь кушаем. Вот она, наша еда, да? А еда Биляля, она в раю. «Инна саим иза кана инда каумин якулун». Если, говорит, какой-нибудь постящийся человек сидит рядом с людьми, которые кушают, а он просто сидит на них, смотрит, тусаббиху агдауху, его все органы делают тасбих. Все органы тасбих делают, но не только языком. Все части его тела начинают делать тасбих, потому что он не притрагивается к еде, даже если завтра он не покушает ничего. Даже если сегодня вечером у него дома ничего нет, а он держит уразу. «Ватусалли алейхи маляика», и этому человеку делают дуга ангелы, которые уразу держат. И они говорят: «Аллахумма гафир ляху», «О Аллах, прости его», «Аллахумма архамху мадама фи маджлисихи», и Аллах будет милостив к нему, пока он будет сидеть, находиться в этом маджлисе. Вот какой саваб, дорогие друзья. Удивительно. Удивительно, и учтите, какое это было время. Мы, возможно, уже настолько большой саваб не получим, потому что, альхамдулилля, у нас еда есть всегда. Альхамдулилля. Это очень большой нигмат, надо это ценить, потому что мы уже об этом забыли, к сожалению. Вот наше поколение, по крайней мере, об этом уже не знает, не помнит. Чтобы ты там голодный ложился, да? Чтобы там еды не было там или еще чего-то. Вот, поэтому это очень большой нигмат. Также, дорогие друзья, держать уразу, добровольную уразу или по таким праздникам, да, не обязательно держать уразу. По этому поводу есть тоже хадисы. От Хафсы, от жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, передается, она сказала, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда не оставлял следующие вещи. 4 вещи. Она сказала: пост в день Ашура, он, говорит, никогда не оставлял. Пост 10 дней Зуль-Хиджи, он никогда не оставлял. То есть держал Зуль-Хиджи уразу, как раз у нас это было. Пост по 3 дня каждый месяц. По 3 дня каждый месяц, то есть держал обязательно. Чтение 2 рикагатов намаза перед 2 рикагатами фарз намаза утреннего. То есть это сунна муаккада. Он ее никогда не пропускал. Другие сунны, как возможно, пропускал когда-то, да? Но эти 2 рикагата сунны перед утренним намазом он никогда не пропускал, поэтому это считается сунна муаккада, усиленная сунна. И вот такое интересное, дорогие друзья, событие было. Абдулла ибн Шакика пришел к Умару, рады Аллаху анху. И также к Умару на прием пришел Абу Зар, рады Аллаху анху. И они сидели, разговаривали перед тем, как зайти к Умару. А Абдуллах ибн Шакика спросил: ты, говорит, ураза у тебя? Абу Зар сказал: да, говорит, у меня ураза. И все на этом. Они зашли к Умару, рады Аллаху анху, и им предложили финики покушать. Ну, люди с дороги пришли, воду финики предложили. Абу Зар, рады Аллаху анху, взял финики и начал кушать. А Абдуллах ибн Шакика говорит: у тебя же, говорит, ураза, его останавливай. Абу Зар, рады Аллаху анху, говорит: если, говорит, человек держит каждый месяц по 3 дня уразу, то как будто бы он весь год держит уразу. Я, говорит, держу 3 дня каждый месяц. Поэтому, говорит, мое состояние, как будто я постоянно нахожусь в уразе, даже если кушаю, говорит. Вот это он хотел показать. То есть я, говорит, в другие дни кушаю, 3 дня у меня ураза, продержу месяц, да? Даже если другие дни я кушаю, я все равно как будто в уразе, говорит. Вот такой я, говорит, саваб получаю. Мы говорили, Аллах Тааля умножает на 10 все наши благие деяния. 3 дня продержал, если ты, как будто 30 дней ты продержал. И поэтому, если ты держишь Рамазан, если ты держишь Шавваль, если ты держишь каждый месяц по 3 дня, ты как будто всю жизнь находился в уразе. Всю жизнь. Это
опять-таки несложно. Аллах Тааля постоянно умножает. Вот она, простая мусульманская логика и математика, так скажем. Вот где нам нужны эти счеты и хитрости, так скажем, мусульманские хитрости, религиозные хитрости. Да, таким образом мы можем получать огромный саваб. Поэтому, иншаллах, дорогие друзья, пусть Аллах нам даст савабы, возвеличивание и приближение к Нему. Пусть Аллах Тааля нас простит, и пусть, иншаллах, не лишит нас блага имана, и, иншаллах, чтобы мы прожили нашу жизнь, полезную жизнь для ислама, для ахирата, и оказались перед Аллахом тоже верующими. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.